Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tamshi fil ardi marha. Shadaqallahul azim. Hadirin sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada urau yang ka lebah, pada urau yang kau likun ada kalan, iaitu sebuah video yang viral, iaitu dah oknum yang menghina ataupun yang menginterogasi anak dayah gara-gara minta sedekah. Tham gedung-gedung mati long. Tham gedung-gedung pikiran long. Pakena oknum yang menghina ataupun yang menginterogasi anak dayah lagi ancara. Kai pegah anji minta sedekah ke dayah. Kah gaduh minta sedekah, pajaan kabut. Nyo serba salah. Serba salah. Tungku apabila nak tungku dayah. Yang gemeh proposal ke dia kantor pemerintah. Gemeh proposal ke dia kantor pemerintah kada pegah lagi dia. Kana urung pegah pu tungku. Ke ngejak sumber gak me proposal ke ro. Nya ci tungku lau le gu peng. Kale tungku. Yang kedua, dikala tungku minta sedekah, tungku dayah langsung enggak minta sedekah, kai pegah nya tungkunya gaduh minta sedekah, pajaan enggak semua beut ka kenang le tungku. Kemudian dikala tungku hana minta sedekah, na murid gatnya yang minta sedekah untuk pembangunan dayah, kai pegah kiban kah medaubi ka minta sedekah, pajaan ka beut, macam serba salah. Tak minta proposal pi salah, tungku minta sedekah pi salah, anak murid pi salah, tempu salah. Bagi ban le pemikiran kita yo le. Keput dah hina lagi. Nya kata tabi hina tabi bet tabi. Kau menang keput dah hina barang keput le kita yo. Mungkin urang yang hinanya, mungkin oknum yang hinanya mungkin hana kejak beut ataupun na kejak beut kanya kerang si urang kaya. Gaknya kerang si urang kaya le peng ma ke. Tanya merasakan kita yang nak dajak beut. Pakiban udip di daya. Rantik mebu tanda demai paju. Ma ti lamblang, geru kuak lamblang minta peng. Na adik di rumah 67. Hantip ke fikir kita nyo. Nyo tungku yang deh serba salah. Tungku yang deh serba salah. Mana dia menang kita yang urus Islam? Allah ni pegah dalam Al-Quran dalam surah Luqman, la tamshi fil ardi maraha. Baik kata ajak tu bermolong kan Allah Taala dengan sombong dan angku. Baik sombong dia. Basurah sahabat Nabi ni dia yang Nabi ya Rasulullah, so nya orang muslim. Ma huwa muslim? Maka Rasulullah menjawab, al-muslimun alladhi yahfadhu lisanihi wal yadi. Orang muslimnya ni iaitu orang yang jaga lisan ji, yang jaga tutur ji, yang jaga buat ji terhadap muslim-muslim yang lain. Apabila ingin tak interogasi ataupun ingin tak pegah, baik lagi dengan cara baik dengan cara tu malai go, pandai jiuk menan. Yang malai. Yang beuk masalah anak mi lekas sedekah, anak dayah lekas sedekah seribai yang secara zahir dak kerana yang jiut. Daripada ayat cuma-cuma. Pakan beuk masalah aja dak permasalahkan lagi dia. Kau suruh tak menggudu-gudu mati gulung pegah. Nya high gram tu. Pandai jiut menan. Urang muslimnya tak jaga lisan gedanya terhadap muslim yang lain. Tak jaga cara gedanya muslim yang lain. Yang ubit-ubit tak tindas lagi gedanya, yang raya-raya hana tak tindas. Kiban dum maksiat yang pubuk legop. Dum maksiat urang piak sabu, urang piak ganja. Urang mendina rata-rata go. Urang korupsi rata-rata go. Pakah hanya tak tegur. Pakan mecih ni mit dayah. Tuam kui ke. Ya hai. Tanya tak doa kiban di daya, kondisi di daya kiban. Pakiban udip urang di daya. Kan hana tajak beut ke neo, nak tajak beut. Dan nak tajak ikula. Nak tajak kuliah. Kan apa bangai. Tuam kui aku. Mana je menan. Gedanya selaku urang Islam, tak jaga lisan gedanya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fayaqul khairat aw liyasmun.
Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dia kepada hari kiamat, hendak berkata baik, tak pegang khabar yang betul-betul, yang god-god. Aulia semut lebih agak tak iem. Tak iem lebih pahala oleh Allah Ta'ala. Apalagi tak pegang khabar yang god. Nyo tak interogasi, hanjik jawab anak miat nian. Dia kalau interogasi, pandai je mana. Kamu nak terima ngelengan. Begah tungkunya tungku je. Nyo dah jak bak beut lah kepeng, bak beut. Peng minyak 5 ribu. Mu pakai. Dengan wali santri. Gara-gara lah kepeng minyak dia tungku 5 ribu. 5 ribu kelake, hanalu. Lam si boleh 5 ribu hanalu. Bak tajak kuliah, bak tajak ai moh kula. Padup nai leke le guru-guru moh kula tajuk. Hana depo bengeh ro tu lang ma gedung. Tu gue ke. Dibikir bang kaji gedung ku le hanji depo bengeh ro. Man istaghdab la yaghdab fa huwal himar ni kuli Imam Syafi'i. Barang siapa yang meminta marah dia tidak marah, maka dia dianggap sebagai keledai. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin honor komentang video ulung singkat. Mohon kedayo selaku orang Islam, orang beriman kepada Allah Ta'ala, orang Muslim dan aku orang Muslim, jaga tutur kedayo, jaga lisan kedayo, jaga but kedayo. Baik sampai menyakiti orang lain. Man zalama zulima. Barang siapa yang menzalimi, dia akan terzalimi. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi